Jadi songonima lae dison rodo hami akatulangmu di bagasan do niroha huado pado pami pamatangmu bostang tang boy hudok kami manang non sungguh dia di parlau mo namang boru alai tongdo saguru di tuhatta di botojol mado saluhut boha parniulam di portibion tarlumobi nama katahon hatani Tuhani amang boru kupasatami ulos parpudi ulos pan ulos saput tang yang nami mau namang boru siat tulangmu do nat tulangmu margasi tangdang asa anggia tatong manaputina uli manaputina tu saluhut paparanmu na tininggal homu tabba sadani roha saluhut dihamu akamang boru nami namar sadari roha di parmoting ni amang boru namion upasahat kami mau namang baru selamat jalan maho tulus madalammu dapok maho inganan naung pinaraden itu hatta sonang soharibu-ribuan tapasa ulas tak. Nah, tabay mas hoti emang udah. Unguan na di bagasan abot ni roha. Di itokku roha misya ni botom itu. Nadohot nomor duka cita di permoting di lekon. Molosian hajol maud itu tung moldo jalon. Rai boto kami do itokku, oi boto artuhat do. Saling naon. Ona na diyang Tuhani do hamu para tu berita nauli doho lekon. Saya dipergogo yung Tuhan mo ito. Dilog ko ito ay pasok. Adong dope nalaw si Roson na kibotok ko, kabarik ko. Jala tung gudang dope nalaho ulon ni botok ko haduan tok kabarik ko. Kami mabangido siya na kay botom. Ulo-hulam si tanggang lison. Di baga sa tangyik kami sa luhuk na. Sehat may toda. Kubay kami ulos perserangan non. Ulos sapot manapot yak na uli na rin kama di hamo di botok ko di son. Begitu juga untuk saya. Ya. Kalian harus kuat. Ya. Dengan kejadian ini kalian juga sudah orang-orang yang sudah berpendidikan dan sudah mampu karena Bapak ini juga sudah banyak menanamkan ya. Kalian semua berhasil karena dia memang bekerja di ladang Tuhan, itu kita yakini. Dan juga beres saya di sini semuanya sama berkuru kita ikhlaskan nanti ya, untuk bapak kita ini mau kita hantarkan ke tempat sementara. Tuhanlah yang selalu memberikan kekuatan kepada kalian dan menuntun
kemanapun kalian melangkah. Dihamu sosoni akan mengboru nami maula ati mak. Dari upasat kami mak upasat kami ulason ba tong tuhat tama na masuk. Imajo na boy upasat kami dinalaw pasahaton ulos perserangan tulay nami buti mak. Jadi waktu pasahat kami ulos sabut, ulos persirangan, ulos perbudi ni amang boru namion. Udutan nami ma amang boru napasahaton perbueni holong nami. Ulak konon nami do amang boru madok dang nasoholong rohanami diak kabere nami pahopu nami di ngolu ni amang boru namion. Alai molotung takaspe hupasahat tami perbueni holong. Dinapa